Dobar dan. Dobar dan, poštovanje. Kako smo, Antonio? Odlično, vi pozdrav. Također. Dobar vam dan. Ovo je instruktor Toni. Drago mi je. A evo ja ću reći mojim gledateljicama i gledateljima Celebrity Makeovera da mi u Panamu odlazimo iz Venecije avionom zahvaljujući i Via Toursu. Međutim, uskoro ćemo ići i autom jer nalazimo se u autoškoli Dalmacija i Matej će uskoro položiti vozački ispit. Matej, kako ti u autoškoli? Odlično, instruktor Toni jako dobar, predavanja su bila jako dobra, sve sam položio na vrijeme. Preporučio bih svima naravno da dođu u autoškolu, auta su odlična, što je najbitnije svima. Kakav je naš mister turizma kao vozač? Stvarno ono što ja mogu kazat na predavanjima, Matej je bio redovit, sve to odradio kako treba, položio, hvala Bogu, testove, onako kako to i treba i odmah nakon položenih testova počeo s obukom u autu, na cesti sa svojim instruktorom. Za sad problema stvarno nema nikakvih, sigurno će tako ostati i do kraja, evo u najbržem mogućem roku odraditi sve ono što treba i doći do svoje vozačke kako bi do Zagreba i mogao. Antonio, kako predstaviti autoškolu Dalmacija? Autoškola Dalmacija je jedna od najmlađih autoškola u cijeloj Republici Hrvatskoj, međutim, radimo je 10 godina, međutim u tih 10 godina smo stvarno pokazali da smo definitivno jedni od najkvalitetnijih autoškola, moram kazati, za cijelu Republiku Hrvatsku, što pokazuju i naši rezultati. Specijalizirali smo obuku kandidata na motociklima i osobnim automobilima, znači za A i B kategoriju, i tu su nam rezultati u samome vrhu. Evo ja moram reći, kada sam ja polagao vozačka, to nije bilo davno, ja sam polagao vozački na Jugiću. Međutim, kada sam došao u dvorište autoškole Dalmacija, zadivio me vozni park. O čemu se radi? Od Volkswagenovih, Fordovih, Toyotinih vozila, Renaultovih, evo moram napomenuti i isto tako i BMW-ovih vozila, na kojemu je na kraju krajeva evo i naš mister isto tako se obučava. A sa nama je danas instruktor vožnje Toni. Toni, dobar dan. Kakav je Matej kao vozač? Matej je odličan kao vozač, to ćete uskoro vidjeti u autu, u našem novom BMW-u u autoškoli Dalmacija. Idemo, veselim se. Evo ga, poštovane gledateljice i gledatelji, vidjeli ste kakav je vozač naš Matej, kakav je bio? Odličan je bio, sve pohvale. Antonio, hvala lijepo što ste nas ugostili. Hvala Boris vama što ste došli, hvala našem Mateju i poziv svim, naravno budućim kandidatima da se odluče za autoškolu Dalmacija. Sigurno neće požaliti isto ko šta nije ni Matej. Naravno da će ta obuka biti odlična, a evo cijela autoškola Dalmacija našem Mateju želi puno sreće na izboru i da se vrati s pobjedom. Hvala Antonio, hvala autoškoli Dalmacija, a mi idemo dalje. Može? Može.